Aikari aitora ria mirera Naivasha kaunti-ini ya Naikuru marokeirwo ni cia kieha othe makirorongana gwikira wira njuragano iria tigite aingi na kimako. Valeri Njeri aroikaine ta mwana muhoreri gikuo giake moko-ini make mwana giki gigitiga aingi na maithori matarania ruo runene rwa guthecangwo na kahiu thutha wa kurega gutuma ndugu ya kiwendo na kimwana giki kia ukuru wa miaka 17. Ari na kieha kinene ithe wa Njeri ni atariirie uria marakoretwo magicaria mwari uria uragitwo kwa ihinda. Tukamtafuta mpaka saa 3 usiku nikipigia watu simu. Baadaye nikachukua jukumu la kwenda police post hapa Karagita nikaripoti. Mwiri wa mwari ucokire kuoneka kiroko kia umuthi utetwo thome wa duka hari endagia. Wakati nilikuwa najitayarisha kwenda kazini nikapata simu kutoka kwa jirani yangu ambaye anafanya kazi upande wa Thika. Akaniambia kuna jirani yake amempigia simu kwamba kuna msichana amepatikana ameuliwa na ametupwa karibu na penye anafanyia biashara. Nikastuka, nikamwambia mama yake lazima huyo ni ule mtoto wetu. Susan Rogoro uria ni nyina wa mwikuirwo augite onake atongirwo ni kimako ota muingi uria gwikinyitie kwirorera. Ni sina habari juu hata sina ile nini kufikiria ati naweza toka hapa kwangu juu sijasikia. Ona kuhanoro uguo augite muruwe ni akoretwo na uregenyuku wa mitugo. Tangia atoke shule yako tu ni rude, anakuwa rude tu. Sasa anashindwa ni nini? Sasa najaribu kumadvise, maisha ni yako, ujirekebishe juu hakuna mtu unasomea. Ado aitora riri ni mashakaite gikuo giki makiuga ni uhoro wa kieha kuona ciana ta ici ikigerana ngero. OCPD wa Naivasha Samuel Waweru ni ekirite mukonde njuragano ino oro riri mwikuirwo ahingiritwo ceceni-ini ya borithi mwena wa Naivasha. Maya magithiaga na mbere mutumia umwe wa ukuru wa miaka 45 ni akinyitio igoti-ini ria Limuru agikuruhanio na gikuo kia muruti wake wa wira na njira ya kumuthecanga na kahiu akimwikuira gukorwo atumite ndugu ya kiwendo na muthuriwe. In custody at Limuru police station. Mucirithania munene igoti-ini riri Sandra Ogot augite mwikuirwo uyu uria urakurikana ta Sarafina Wanjiku eguthi na mbere kuhingirwo rumande mwena wa Lari nginyagia hindi ria cira wake ugathikiririo tariki 16 mweri twerekeire. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Ngina wa Wadirwa. Hivyo ndio wanasema. Ni sawa?